Kavela mixed martial artist Ropi Berani Hila and Saitin Ultimate Fighting Championship UFC weight category Pania Asan Veve Champion Thai Omchun Barorum le fighter Tazat Mai Kumsumtung le Pasari mi Conor McGregor hi Shallow Kon Omek Omlove Fighter Chani Namai Pialama Anumchang Maksakle Sunu Parve Tak Tak Te Vampo Hien Shiat Lara Loin meeting event po alo view chin ani kha heng anung chang chuanom lo ve tak tak te hi bansan tum loven anum thayang bera kovel mana tum nara po anim anale kumsan ile som pariat December tha nikita hen chuan Dublina hotel pakhata Gregor hian apong suni in kumsan ile som ni march la khan thu boye thelu tani kha kanla sa thawin narin om ko chun he thu boy hi angai serious in achin felnan po hun amang rei leya November sang ni le som ni pali tha khan thutluk na asiam thei chawa Gregor chu thiam lo chantirin nikita hne na hian paun nui ni le singa peturin thutluk na asiam ta ni kha thutluk na kha Gregor le team te chu nan du lo le maya Ireland Court of Appeal a chuan February ni som pali sang ni le som ni panga khan an appeal na lekha an thelun ngala masa July ni som panga sang ni le som ni panga khan Ireland Court of Appeal chuan Gregor appeal na chu nol ani thu apong chok ta ani he thu hian khovel media alu ne le maya engtin nge man lak zel don ti chu meeting event le riat chak ani ta ani he timek la hian American major rapper Azealia Bank yepat mai chit na lam hoi zonga tenum taka a text na le asaruak thalak alova thon te chu aron viral chole taboka he thalak hi ama Azealia ngei hian a ex account atangin ni pui mu thei turin aron pho chu kani he ting te nu ani chung hian makvedu chu Conor McGregor hian Ireland ram in thlan pui kumin kun to pa an nei tura presidency ta chu tu thu chu nimin piamai August nili sangni somni panga khan social media kal tlangin apuang tarup mai bok athu puang he atimai mai lo ani ti riat takin campaign kick off program te mangin athei angangin campaign an chan ngal bok ani so it's important for Ireland to have a be a peaceful Masa Ireland presidential candidate ni turingot po hian atanin kong ulsam lem lawa Irish Parliament member azani samthum pali tanga samni talin an thlop anga ibaka County Council samni paruka tanga sampali talin an thlop anga iboka tundin hona chuan khoya tang ve ve ma in thlop na ala mulova Ireland Roma Constitution thlak dang lam ani theinan tunla hin mi puite voice le tir turin chan alan sa le ani anga po chalo ni se McGregor hian president achu thei dong le dong lo chu hunin alaran rizal mai tura ngayang So no vote for Conor No, McGregor? no. You wouldn't get my vote. Will you guys vote for Conor McGregor? No. Why not? Just he's a bit mad. And would you guys vote for Conor McGregor? No, No, why not? I just don't like him. Would you vote for Conor McGregor? Certainly not. Would you vote for Conor McGregor? Would I vote? Oh no. Vote for Conor McGregor? Definitely not. zona thei thil pakhat atopa kan lo bel lokanga nikita in case thelu hi criminal case ni lovin civil case ania posul hi kan rama chuan criminal diktak ani rualin Ireland ram constitution a chuan civil like criminal ani thei ve ve dan oma tunchuma video a chuan kan sevet manin arin omlova clear to ten kan redoni chuan video sana kan siam e don ania